Kau haman kepada bayin hau Jesu Christ. Haga gospel minda ngelios ngau ujisu ulaleit ngo ikinong ba barkinong rit kelang saudong ujisu larung haki sinakong bat ulastang ban yalap yaka gospel. Berkat ba ulaleit ban yalap ula pinkod yake bapang ula penim yake bayap bat ujisu ulabe yauk suin. Berhaba ujisu ulaleit ban yalap kumne yak kelang ujisu ulas ngau lem yake pait ba haba ujisu le yoi yake pait ba ulas ngau isne yake bat nane ujisu ulas ngau lem yake bale namar kilong kum kilang brod kelam nong sharai Dewi Jisu ula kont yake kat arngot ki senran ki apostol jongo bat ula ai yake baro kebor halor ki bensim paman halor ke jingpang jing shitom bat enda uji sul ai yake apostol ke bor jongo men simba kuit wala pa yake banyala yaka gospel but enda uji sul pa yake ne ka arngur ki apostol jongo ban yalap yaka gospel ban pin code yake bapang ban penim yake bayab ban pin code yake basan yang lengkot ban beuk suit uji sul ong yake ro ulang kumno kilait shakilang brod balaja jong ke ing Israel. Kilait shakilang brod balaja. Uji surang ong yake kilait shakilang brod balaja bat wandra yake. Kabe kameram kabakra uji sul ai yaki apasol kadai pejingo yaki to ke balaja kito ke dan sa jingai na uble kito ke bala kentai ya uble ya kendo yaki bat wandra biang yaki uji su udang ong yangi ibai Komun kepada bain hau Jesu Christ ublay ula jir kerpang yake pait Israel bat ublay ula penlong yake pait Israel kum ke pait ke bakhoi bat ublay ula kerku kerdo yake pait Israel ublay ula sumar yake ublay ula yada yake Henry habangi pule yake jutang barim ngiyoi kibru kelas tang ban thamsneng ya ublay ke pait Israel kelas tang ban thamsneng ya ublay kelas tang ban kintar ya ublay Kilas tang ban mane ya kiblay tau, kilas tang ban im hakapop, kilas tang ban im kadba ki kwa. Teminta uji suudang ong ya ki senran ki apostol jongu kilait shakilang brod balaja jongka ing Israel bat yalap ya ke gospel bat ong ya ki katno ublay uid ya ki ublay udang ap na kabanda jongki bat wan rabiang ya ki. Komur kepada bayin hau Jesu Christ ngibaro ngiron kabai ke kameram kabakrau ban late shakilang brod balaja ibarang ngiron kabai kameram kabakrau ban late shakilang brod balaja ban ngiron barang ngiron kabai kameram kabakrau ban wanra biang yaki habang i paid saudom jungi lese ki parloki paramana jungi ki para kristan jungi kilaja bongot ki brio kilaja kilalet jingai na uble kilang im hakapop Esa kimjulet duai kimjulet mas kimju pedang sakramen kimjulet plapop kidang im kabake jingim kabasniu hadu kata bat habangi yoi yaki ireban kan mau uji su udang ong yangi mindagasngi ibai bang ireban wandra yaki sha ublay hakabalang hapagabalang bunsin ngimju wandra yaki ngimju duai nak benda jengki ngimju duai nak benda jengki Imju persang ban wandra biang yaki hapo kabalang. Komun kepada bayin hau Jesu Christ lengba ke gospel minta kasni uji surang penkan mau yang ibai i barang iron kato ke kameram ka bakarab. Nadu minta kasni ngedi ban stang ban le kato ka mission kato ka kam ba uji su udang ong yang ibai ngedi ban le ya kendu yaki kitu ke balaja. Kitu ke balaja slam nakam balang kitu ke bamdu duai kitu ke bamju duai kitu ke bala sakma kitu ke ba kintai ya ke jingai jungki namar lese kiron hapna ke jing sungus ke bakrau lese kim pat dio kat ke bak ki pan na blay par kila stang bandu jingkermen kila stang bandu jinged how blay te kila raikut bakinam duwai shukinam late shaigi mane kinam pidang sakramen kinam kongu ya blay te ngi baro giron kam kabe ngi baro giron kabe kameram ka bakrau ban le jingo yaki ban yakendu yaki ban shonglang barki ban sngotu yaki bad wan rabiang yaki hak mad ublay komun ke para bayin hakan ke mas bokuit tongin ke padi Yesus ban yarap ingi ibai bangi barang ini yo kato ke bor bakumba
ki kat arngun ki apostol kilelet ban yalap ya ka gospel kumba kilelet ban pingko di ki bapang kumba kilelet ban bayuk suit ujisu udang ay ang ibaro katoga bor lang ba ka baptisma jongi ujisu udang ay ang ibaro katoga bor larangi im kabagi jingim kabakhuit larangi im kabagi jingim kabatamai hadu kata katam abangi kongo ya ublei uns ayang yur kata gebor uji uns ayang ibai ru kata gebor bar kumjur lang baka gospel uji udang mahaming uji udang ong yang ibai le jingo yaki lang brod balaja bar wan rabiang yaki uji udang ap na kabenda jungki uji uns sekur gurdom yaki larangi wan rabiang yaki hakmat ublei uji uns sekur kuyangi bar lang bajungi kiberukin pediang subun kejingerku tunggu duaan keminta kene kerbangin ak seminta kene kemas bakuit ini ro ya Jesus Christ. Amen.